Bakomeje rero n'itsinda F. Imikino muri iri tsinda rya gatandatu izatangira tariki 17 z'uku kwezi kwa gatandatu. Fluminense izatangira yakira ekipe ya Borussia Dortmund. Umukino uzabera kuri MetLife Stadium, ukaba uzaba saa sita. Kuri iyo tariki kandi nuko Ulsan Hyundai akaba ari ikipe yo muri South Korea. Ni umukino uzabera mu mujyi wa Inter Miami, ukaba ari umukino uzatangira ku isaha y'isa 12. Twagiye ku undi munsi ukurikiyeho muri iri tsinda rya gatandatu, itariki 21, aho Mamelodi Sundowns izaba yakiriye Borussia Dortmund kuri stadium iherereye mu mujyi wa bayita TQL Stadium, ikaba iherereye mu mujyi wa Cincinnati. Match izatangira ku isaha y'isa sita. Kuri uwo munsi kandi itariki 21, ekipe ya Fluminense ikaba izakira Ulsan Hyundai. Ni umukino uzabera kuri MetLife Stadium, umukino uzatangira ku isaha y'isa 12. Umunsi wa nyuma muri iri tsinda ukaba uzaba tariki 25 z'uku kwezi za Kamena z'ukwa gatandatu, aho Borussia Dortmund izakina na Ulsan Hyundai yo muri South Korea. Umukino uzatangira ku isaha y'isa 9, ndetse kuri uwo munsi nanone Mamelodi Sundowns ikaba izakina na Fluminense kuri Hard Rock Stadium muri Miami. Ni umukino uzaba ku isaha y'isa 9. Urabona ko imikino yose ya nyuma izabera isaha imwe kabisa. Muri group analysis icyo nakubwira cyo nuko ekipe ya Fluminense yo muri Brazil izamanukana n'umutoza wayo witwa Renato Gaúcho, akaba ari umunya Brazil. Abakinnyi batatu b'ingenzi ngenderwaho harimo Thiago Silva, akaba ari umudefenseur kabisa, akaba ari nawe kapiteni w'ikipe, akaba ari umunya Brazil. Undi mukinnyi ngenderwaho w'ikipe ya Fluminense ni Johnny Arias kabisa, akaba ari umunya Colombia, akaba ari umwataka ngenderwaho w'ikipe. Undi ni Germán Cano, akaba ari umunya Argentina kabisa, akaba ari umwataka utsinda ibitego cyane. Twagiye mu ikipe ya Borussia Dortmund. Borussia Dortmund niyo mu Budage. Umutoza ngenderwaho ni Niko Kovac, nya Croatia, ufite ubwenegihugu bw'Ubudage. Icyo wamenya abakinnyi batatu b'ingenzi ikipe izabigenderamo harimo umunyagineya, harimo umwataka w'umunyagine muramuzi cyane, bamwita Serhou Guirassy, akaba ari we top scorer w'ikipe, aho iyi season ishize yabashije gutsinda ibitego bigera muri 34 mu marushanwa yose. Hakazamo uwitwa Gio Reyna, akaba ari umunyamerika ukina mu kibuga rwagati. Undi mukinnyi ni uwitwa Kole Campbell kabisa, akaba nawe uyu Kole Campbell akaba ari umunyamerika kabisa, akaba ari umudefenseur wa Borussia Dortmund. Ikipe ya gatatu muri iri tsinda ni Ulsan Hyundai, akaba ari uruganda rukora imodoka muri Ulsan akaba ari umujyi uherereye muri Korea y'Amajyepfo. Umutoza w'ikipe akaba bamwita Kim Pan-gon, akaba ari umunya-Hong Kong, umushinwa w'umunya-Hong Kong. Abakinnyi batatu navuga ngenderwaho b'ikipe ya Ulsan Hyundai harimo bamwita Hyo Yul, akaba ari umunya South Korea kabisa. Undi umukinnyi wa kabiri ngenderwaho w'ikipe ni umukinnyi bakiniramo hagati mu kibuga rwagati, akaba yitwa Won Sang, akaba ari umunya South Korea. Undi ni Lee Dong-jin, nawe akaba ari umunya South Korea, akaba ari umwataka ukina nka nimero 10 kabisa. Ikipe ya kane muri iri tsinda rya gatandatu ni ikipe ya kane muri iri tsinda rya gatandatu cyangwa se itsinda rya F, bakaba bayita Mamelodi Sundowns. Icyo wamenya nuko ari yo muri South Africa. Umutoza bamwita Carlos Miguel Cardoso,
bamwita Miguel Cardoso, akaba ari umunyaportigale. Batatu ikipe ya Mamelodi Sundowns igomba kumanukana ni bavugamo umunyabrazil witwa Lucas Ribeiro Costa, akaba ari umwataka wabo n'ibitego 14. Hakazamo Igram Reyners, akaba ari umunya South Africa ukina yataka, akaba isezishize yarabashije kwinjiza ibitego byose bigera muri 11 13. Hakaza undi mukinnyi ngenderwaho cyane w'umu maestro bamwita Themba Zwane, akaba ari umunya South Africa nawe ugizweho gutanga pasi z'uruhehemure kabisa, pasi z'inziramugozi niko nazita. Akaba ari Themba Zwane nawe akaba ari umunya South Africa, ari umwe mu bo ekipe ya Mamelodi Sundowns kabisa izabigenderaho. Iryo ryari itsinda F cyangwa se itsinda rya gatandatu. Iyo ukomeje kumva ni Nira TV5, ahandi ukomeje kumva rero kuri mikoro ni Pique de Seira kabisa, the ship captain number 1, nkabamba baye kabisa ngufasha kogoga isi ya siporo. Guma ku murongo cyangwa se komeza udukurikirane, wowe utarakanda subscribe bikore kugira ngo ukomeze ubona amakuru yose kabisa tugenda tukugezaho. Mu kanya gato ndaje dukomeze n'itsinda rya 7.